Уважуючи значення медійської і інформаційної письменності за розвой демократичного друштва і активного гражданства, Фондація Proposion фонд і Міністерство культури і інформування виражали наміру сотрудзовати на спольнюванню одредзених активностях у в'язі з розвоєм і унапредзованню медійської і інформаційної письменності у Srbiji. Ministarka Gojković na otvaranju konferenciji nahlašala, že znanje i schopnost medijske pismenosti neophodne, že biše z digitalnog okruženja vicahlo toto co najljepše i že biše prepoznali falšivi vistki. Tiž tak varela, že še každe demokratične društvo namaha na kvalitetni sposob ušoric oblast informovanja i medijoh, jak jednoho z neophodnih slupoh demokratiji. Na otvaranju konferenciji popri Maji Gojković bešedovala i ministerka trgovini, turizma i telekomunikacijoh Tatjana Matić, minister prosviti, nauki i tehnologijnog rozvoju Branko Ružić i direktor misiji Američke agencije za međunarodni rozvoj Michael De La Rosa. Na podiji otrimana i ceremonija potpisovanja memorandumu o sotrudnjstve medzi Ministerstvom kulturi i informovanja Republike Srbiji i programu Nova pismenost i medzi Nacionalnu akademiju za javnu upravu i programu Nova pismenost. Najvažnejše, že bi građani Srbiji na pravi sposob rozumeli, co znači medijska pismenost i prave z ostim ciljom i potpisani memorandum o sotrudnjstve z Fondaciju Proposion, že bi sme građanom Srbiji potolkovali jaki prednosti, ali i zamki, kotri novi digitalni čas dava šitskin nam. Prepočitovanje šitskih epidemiologijnih mirov konferencija še odvivala u hibridnim online formatu. Po potpisovanju memoranduma Ministerka kulturi i informovanja Maja Gojković i Ministerka trgovini, turizma i telekomunikacijoh Tatjana Matić, jedno s generalnim direktorom radio televiziji Vojvodini doktorom Miodragom Koprivicom i predsjedateljom upravnog odboru RTV-a Jovom Radičom obišli novi budinog radio televiziji Vojvodini. Koprivica stejna hodi pod zakol vladi Srbiji na uloženih značnih sredstvoh za vybudov novого budinku i za modjel hostov, že bi prenjesli naše žadanje, že bi tot objekt neodluha naščiveli predsjedateljka vladi i predsjedatelj Republiki, kotri 21. novembra 2017 roku položil fundamentni kamenj za vybudov novого doma RTV-a.